PSL Pulse, Chairman my Chairman. Ukrenda usiyam. Ngithopa uthiyama. Phela sasingene game ngenzakaleni. Ayazi namhlanje sishange bafana yabona. Yasiphumile kuma teams namhlanje sihlangene izinto eyi1. Ya mara into engithandile ukuthi before ihambe bafana bayilethe a big institution. Ya amanye ama player adlala eFandak bewaqala nokutest ifield yase Orlando kanti bakhona ukuthi kunjani bezwe feeling yabona yase London ibagcugcuzele yase university yabona uthiyama ya namhlanje nginama negative nginama positive but ama negative wami it's not about the coach, it's about the supporters. Yabo today ngimnandi bebalethe abantwana besigele ukuthi abantwana bazobukela ibhola bengifresh ngaleyo nto bengana flop iflop engibe nalo intwana ezincane emazikwazi ukwenzela ama player kanje ila ngikhathazeka khona yazwa ngikhathazeka wona uthiyama because le ntwana zisasesigele zidlala ibhola esigele kusasa zizopromotewa zidlalela ama team ethu from ama team ethu zidlalele yona national team and nazo zizothola the same treatment yokuthi zibhuku ukuthi ziphume yabona right so mele sikhulise sisasencane lentwana ukuthi no kwenzakalani yabona bese kuba idivision ke yethu ama supporters indlela ekutreatwe ngayo uCross eFandak angisakhulumi ke njengebhakane yasengikhuluma njengesupporter semzansi indaba ukuthi uCross make bamba ibhola sizombhuka khumbula uCross awuthami it's a first call up yakhe ye national team and is preparing himself ukuthi uyapi uya ku World Cup masimbhuka no sesiyaqala simfaka amanzi emadolweni ukuthi angaliboni manje ukuthi kwenzakalani uyayibona le nto le ngamele sishintshele le nto le abanye angibazi bebazama ukucula amaculo aselokhuzaneni le team esiyodlala nayo first team ukuthi bawagugulephi dayile ngimfethu sisasekude ukuthi bacula national anthem yaseMexico uyayibona ngendlela abangakhona bayigugulile and le nto le yawuthiyami izolibulala ibhola lasemzansi izokwenza ukuthi emzansi sibe kude ngokuthi siyocompete ngaphandle yabona mfethu mase sibiziwe isquad akunaka ukuthi sisanga sibhidliza mele sisiyeke ile nto le bengisho ngithi mina i25 le 26 ayibizile ulokhuzana uMadala angina flop naye kodwa if mina bekangangibiza uMadala athi kimi ay man now sengicabanga ukuthatha 30 ibapha abanye bongaba eda bayi4 ku20 30 yami bengamgayi 4 but not to say law a replace law we understand le mina bengizomtshela ngithi Madala yazi kune flop olenzile kunenye intwana enoku attack iqhamuka ngeside or iattack iqhamuka ngesigubhu izigijima and le ntwana leyo Kenya yazi inokuthi ibe nama flop okushayela amabhola phezulu but bozoyipolish itshela ukuthi intwana ngifuna la le ntwana leyana eSundowns bathi ulokhuzana le number 17 bathu bani uMethusi le ntwana leyana ngabe uyidosile sahamba nayo emuva futhi ngabe noma ngeke amdlalisi but ngabe umdonsile uCupido wamletha wathi Cupido asifaya you understand bese zala ku Pirate uCM umshiye ngemistake awuthanda because uSiyema ugraduate eNombokazi and uMbokazi ukhona bekazomassista if siba nenkinga esingaba nazo phambili we understand le nto le but ke ngoba ile 26 le angeke isangene nge4 mina uthiyami ngithi mase ngiyibeka silandela ngithi labafana nyabathemba khona into abangayibheka abantu basemzansi manje sebaqala bayajudge lo muntu make edlala idraw nalabantu la isiyakhona kwenzakalana hayi mani kancane sebaqala abapressa ama panic button uyabona abafuna ukukhuzwa vye bafethu ubhekani i-national team ebeyidlala Fandak ukuqala kwe-national team ucoacha udlale ngama player ukuthi akusama regular players wakhe we understand why adlala ngapha isikhathi sakhe sesisincane sekumele avaye nowaye Orkant no bekenzani bekashaya ilokhuzana acheka grand ukuthi okay kule 11 yami engithembile phambili makungenzeka ngibe neflop ubani kulabayana mhlambe ngingashaya reference yase London ukuthi amani ngingafaka ubani mhlambe ukuthi a replace ubani yabona and then enye bafethu hayi umshishi ngathi usheshe wajajwa umshishi usanawo amasizini sasemnandi umshishi uyalibamba uyalivula uzoshintshana norile lapha yana bafethu mina ngithi le eUSA hayi mangabe sobuya si fair blind basazosizwa uthi amsazobafaka istress danti eyogcina question my chairman ama positives uHugo Bruce nama player angayithatha from a game in Fandak going to World Cup imaphi mfowethu ama positive uHugo Bruce angawathatha uthiyami ama player wakhe asiphakamisile sandla Hugo mathududu kubonisile
ukuthi ngikhona if ufuna ukungisebenzisa ngisebenzisa lentwana elonu eSundowns uMaseko ingenile beshaya u12 namhlanje ne imbonisile naye ukuthi nami ngikhona baba wami so ama positive ka Bruce nawa mfethu ukuthi ama attacking akhe umnandi and enye into engizomtshela ngayo ukuthi uyiphase ngedistinction namhlanje umbokazi azange angene but ilokhuzana mfethu iback four yakhe ayibeyifasile iclean uyayibona leyo nto leyo and then ke ama negative akhona wena uthami engizowatshela ama play bafethu la isiyakhona tikitaka sometimes angeke sispanele so hlangana nabantu aba fast abantu abadlala ibhola ngespeed so mangabe sibona imbobo shayani bafethu asithi nishaye nibhekise noma kuphi but mangabe kunesikhalanyana esikhona shayani ningafuni ukudlalela semzansi nithi niyabangena bazosilimaza so sheshe sibuye Chairman my chairman Danki yathiyami ngiyabonga isikhathi sakho mfethu Danki bafethu PSL Pulse danko